Jesu uhlala khona ubenzela abantu indawo kuhle sokuthane lizweni elihle kuba ezweni amakubo enkosi yakhona lenhliziyo kahle zethu izono ezimbi kuhle kona sokuthane sizweni elihle kuhle kona sokuthane sizweni elihle sizobonga ubaba phezulu osiphilu tanakhe uJesu wasithanda ngothando lukhulu sisuthando lukaKristu kuhle khona sokuthane lizweni elihle Sicela asifundelayo asifundele. Masiqeda ngiyakholwa laphana ukuthi ukhona okwazi ukuhaya ngithi. Sicela masiqeda lapha asihayele ke angachaye nje achaye. Senzeni into zethu lezana madoda. Siyabonga.